Sanibonani wey'ngane zawethu, sanibonani. Angizokwanda kakhulu, ilanga liyashona. Nami ngijahelela ngkhona. Themba isimo sezulu nasibona ukuthi asihle kahle. Manje khona la ngisaphuthuma khona. Phuthuma ngapha ekhweni. Saye ekhweni isimo sezulu asihle kahle le ekhaya manje. Yangiphoqa ukuthi ngibabone ngapha ngasekhweni. Kuhle. Cha wey'ngane zakwethu ngilala ngikhona. Ngilala ngikhona ngithi mina bafowethu ngixoza ukuhlezi ngisukuma nokunganami ngisukuma nokungaphathi kahle ngendaba yenziwa lapha ubhuti ngabe ngithi sengizohlulwa na ukuthi ubhuti because akuma engakwazi ukuyihlonipha yena ngeke ahlonishwe yimina. Angikaze ngisuwele umuntu mina, angikaze ngidelele umuntu futhi angikaze ngikhombe umuntu ngesiphawu. So lento ubhuti umthobisi isithola kayenza lapha ngifisa azi ukuthi angiyithandi lokho ngempela. Kanti futhi nami ngumuntu ngale kokuthi ngumfana webhova nami ngale kwalokho nami ngumuntu kunenhliziyo. Umuntu mezobuyisa ngami uyashesha ukuhlala. Futhi nami ngiyacasuka nami nginsizwa nami ngakithi ekhaya nje nginsizwa. Yabona ngoba ngiyilanga ngithi nami nginsizwa la ngakithi. Nami nginsizwa. So lo baba uyangiqinela ngoba phela mezohluleka uzazi ukuthi imdala yena cathi uzoqhuba simhlonipho. Mezohluleka ukuhlonipha yena thina ngesikwazi ukumhlonipha. Ngesikwazi ukumhlonipha ngoba phela mezolokhu enakane nami ukunake nani. Ubona ukuthi le msebenzi wakade usebenza lapha elangeni usuphuphile akasikasala komuntu noma ngade kwabhala elangeni sesivele simzibe nawo soze uqinela mina. We baba angidlali mina serious, angidlali mina mama usuphela ama-toys hayi awudlalele kude cause angifuni ukuhamba ngikhandela izithi engenasidingo ngenxa yakho. Unakane nami nginakile yini kanti unake nami noma ufuna ukuthola imoto ngithini ngithi aginqwa yimi imoto, ufuna ukuthi aginqwa yimi imoto ngoba phela wayibhala post yakho wawuhlekisa nge-donation wahlekisa abahleka abangani bakho laba nidla nawe i-black label bahleke but still kunjalo uyaqhubeka ngiyakuziba uyaqhubeka. Hayi kahle baba umdala ungaka mina ngangakuhlekani mhla wenza umcimbi wadini wawuboza iy'ngane zase-primary ngoba zasebiza imali zazibhizi esikoleni gcwele iy'ngane zase-primary abaculi beperformele iy'ngane zase-primary ngangahleka mina wangibona ngihleka. Hayi asingajwayelani ngabo madoda ngoba nakho ukuthi siyahleka kuthiwa siyahlonipha bese sesiqala nesingene ey'ngqeni thale singene ey'ngqeni ngenze igwile inemali funa ukusiqhamukela ngemuva ey'ngqeni. Yazi ngenze igwile inemali ngena ngemuva ey'ngqeni angikaze ngikhulume lutho ngawe mina. Ma kube khona inamba yakhe noma kanjani ngingacela bandla ngikhulumele angikhuze yena cause mina naye asikaze ngicanga ukuthi sahlangana mina naye akasasandla sami akasawubona ngoba sikaze sihlangane mina naye kodwa nje indlela enza ngayo ngathi ngubhulu lwakhe ngathi mhlawumbe mina ngiphuza naye ijuba ngempitsha yakhe akaningikhuzeleni yena bafuthu noxhumana naye cause mina angisuyena nomngane wakhe vele ngiyena umngane amakhehla ngumngane wontanga yami namakehla. So ake ngikhuzele impela ngoba ukuthi nami ufuna ngimtshengise ukuthi la ekhanda ngihlaza nami ngizomtshengisa ukuthi ngihlaza nami ngimtshengisa ukuthi ngiyagxoba nyawo nami ngalo sewagxoba nyawo ngizomtshengisa manje-ke angasungene akake sisigidi yena akanalo imali ukuthi angangena ey'ngqini zami khanga ngapha ngemuva manje uyafuna ngimdunisele hayi funa ngimdunisele labo futhi angikwazi ukuba serious kodwa singene ngilokhu nani ngiyabona namba abangani bakhe sebaqala bamentionana nokho kuzacile lokhu ngiyolanda amaphilisi eklinikhi ukuthi unomcaco ngazi uba nomcaco singaze phela bani yonke inkinga ehleze ngithuka nayo le ukuthi ubone ukuthi unomcaco lapho lama bafuna ukulanda amaphilisi eklinikhi angazi bayoma manje yoma ingane intombazana yazi umuntu unebhadi emhlabeni ibhadi
ngithi ucula ngizokuya sekunjena la ngizokuyeka khona futhi ngicabanga ngiyayeka impela ke manje bafowethu sengilokhu njanile sengiqedile bengifundisa ukusho sengikudlusile bafowethu hayi ngoba ngabahlonipha abanye bafowethu abasuke bebeka imbono ukuthi angimaziwe but into mayihlala enhlizweni mina ngikwazi ukuthula ngathi ngiligwala noma ngilivaka ngithule umfana komuzi ngigibele ekhaya ngifundisanga kanjalo kwathi umfana mangamsami nje umqonde ungazenzi ivako ngokumsaba ubuselebhu umzimba wethu akuyona inhliziyo ayilona i-celebrate ayona i-celebrate inhliziyo ayikwazi ukuthula ithi ngile-celebrate angikhulumi ngaphandle mawusuke uliva yalo mfana nami inhliziyo nje umuntu mesuke ngidakelwa nje usuke ngidakelwa futhi kubaleka ukuthi ngimtshele mangamsaba ukuthi uyangidakelwa ngoba ngimtshela umthobisi esitshela ukuthi uyangidakelwa baba ngoba ngazi unika ubani futhi ngibuye lapho ngibonga kakhulu bafowethu kobebukele sengicela ukuvalelisa njengamanje ngisaphuthuma la ekhwena ekikhaza kubi la kubona kuyikhaza kuthini yabona jacket engigqokile konke hayi safuna ukufika la ekhwena khona umsebenzi engisawenza la ekhwena